nhôm ban bạc cả tool mớiសម្រាប់ app developer ដើម្បី generate app screenshot ចឹង app screenshot ជាអីចឹងអ្នកណាដែលអត់ដែរធ្វើ app ឬក៏អ្នកដែលមានកម្រងធ្វើ app ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដែរចេះ release អីចឹងគឺ tool នេះគឺ useful ឬក៏អ្នកដែលធ្វើ app សពថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែយើងពិបាកមួយ screenshot ហ្នឹង tool មួយនេះអាចជួយអ្នកនរគ្នាបានឥឡូវយើងមើលនៅក្នុង app screenshot មុននឹងខ្ញុំទៅបង្ហាញអ្នកគ្នាពីរបៀប design នៅក្នុង tool មួយនេះដែលខ្ញុំបានបង្កើតនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញពីបញ្ហាដោយសារតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំ take time ច្រើនដែរឥឡូវឧទាហរណ៍នេះជា app simple មួយដែលជា sample មួយដែលខ្ញុំដាក់ដែលវាមាននៅក្នុង Play Store App Store ស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ចូលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្វើមិនហីខ្ញុំត្រូវទៅតឡើង emulator ឬក៏ខ្ញុំត្រូវការ device ដែលមាន screen ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំ screenshot ហើយខ្ញុំ upload ម្ដងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលដែរវា like អូយូរមែនតើហើយកុំព្យូទ័រយើងក៏ពិបាកដែរហើយទាំង IS ក៏ចឹងដែរយើង take time ច្រើនមែនតើចុះបើមាន tool មួយដែលយើង design ហើយយើងឬក៏យើងគ្រាន់តែយក screen យើងទៅដាក់ទៅក៏បានដែរហើយយើងចុចមក click មកវាមិនល្អជាងហីវាមិនចំណេញពេលអ្នកនរគ្នាត្រូវទេអញ្ចឹងapp tool នេះវាជួយយើងបានច្រើនគ្រាន់តែថាហើយវាអាចជួយយើងត្រង់ថា template ដែលយើង design ហើយយើងអាច save វាទុកបានអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងចង់មកបន្តឬក៏យើងទៅ update វាក៏អត់បញ្ហាដែរយើងអាច save វាបាននេះយើងអាច export វាជា JSON ទុកអូខេជា template ទុក app នេះវាតម្រូវឲ្យអ្នកនរគ្នាបើសិនជាយើងចង់ export អីផ្សេងគឺយើងត្រូវការ sign in បាទយើងត្រូវការ sign in អញ្ចឹងខ្ញុំអាច sign in មួយ GitHub សិនទៅក៏បានដែរអូខេយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំអាច sign in ជាមួយ GitHub ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ sign in អញ្ចឹងវានឹង send data របស់យើងពេលយើង sign in ទៅវានឹង store នៅលើ cloud ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចប្រើកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតក៏បានដែរហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាលឿនដោយសារភាគច្រើនគឺយើងធ្វើការទៅជាមួយនឹង local machine យើងទេយើងអត់ត្រូវការ internet connection ទេអញ្ចឹង image អីផ្សេងយើង upload យើងចូល plug យកតែម្ដងហើយវា send data ឡើងទៅលើ cloud វិញអញ្ចឹងដូចយើង export អីផ្សេងយើងឃើញយើងងាយមែនតើនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចង់ export ឃើញទេវាមានច្រើនឃើញទេវាមាន screen តាមជម្រើសរបស់យើង App Store ឬក៏ Play Store អញ្ចឹងវាមានច្រើនឥឡូវ for example ខ្ញុំ export ជា zip មួយចុះអញ្ចឹងអ្នកឃើញអានេះប្រមាណគុណប្រមាណបើសិនជាយើងទៅធ្វើ manual គឺយើង take time ច្រើនមែនតើឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំ export ដល់នេះមើលខ្ញុំ export អូខេឥឡូវយើងមើល40 screen ជាងយើង export តាម plate ហើយយើង export តាម plate អ្នកនេះមកបើកមើលនៅក្នុងនេះគឺវាមានសម្រាប់ iPad មានសម្រាប់ iPhone សាយប៉ុណ្ណេះអូខេបាទអូខេវា take time ច្រើនមែនទេវាលឿនមែនទេអានេះគ្រាន់តែជា sample ខ្ញុំធ្វើផងអញ្ចឹងមែនតើគឺយើងអាចធ្វើស្អាតជាងហ្នឹងអ្នកនេះចង់បានសម្រាប់ Play Store ក៏យើង export បានដែរយើង export ជា zip អីទៅឃើញទេ screen មួយកណោយើង export តាម plate ហ្នឹងឃើញអត់យើង download មកបាទលឿនមែនទេអូខេនេះអូខេបាទហើយឡើងស្អាតឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនាងពីរបៀប design នៅក្នុង tool ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង design បែបម៉េចនៅក្នុង tool ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាច for example ដូចអ្នកនាងមកថ្មីអញ្ចឹងយើងអាចយក blank screenshot ឬក៏យើងអាច choose from template អីចឹងទៅអ្នកនេះអាច choose from template បើអ្នកនរគ្នាអត់ចង់ from scratch ឧទាហរណ៍ថាគេ select theme អីឲ្យអ្នកនេះហើយអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំ select template មួយនេះចុះឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកនេះអាច upload screenshot របស់អ្នកនរគ្នាមកយើង upload មកអូខេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំមាន screenshot ស្រាប់ហើយឧទាហរណ៍នេះចុះអូខេចឹងយើងអាច upload screenshot ចូលមកហើយយើងអាច set frame អីផ្សេងអូម៉ែដល់ឥឡូវយើងឆ្លាញ់ iPhone អីចឹងទៅយើងអាច set frame អូខេដាក់មកចង់ទៅ say ពីអី say មកអូខេwelcome to trick your money អីចឹងទៅអូខេ size អីផ្សេងយើងអាច increase size បានសេចចិត្តរបស់យើងអាច change font ដែលយើងពេញចិត្ត font បាត់ដំបងឬក៏ any font ដែលយើងនឹង update ឲ្យកាន់តែល្អជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងឧបមា font size អីផ្សេងយើងអាច increase ខ្លួនឯងទៅបាទយើងចង់ដាក់ប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់100ទៅ
ok bà sẽ chết yep chẳng như đã mất ok chẳng anh ấyประมาณ size อันนี้ประมาณ ok rồi thôi nhưng đã bia bài đó yep rồi gọi chết ok đã bắt đầu mất chẳng lại nó dương ai duplicate bán ok dương duplicate template đừng mất yep chẳng dương ai đồ bán dương ai upload cho máu ok yep ý dương ai set frame add frame ấy xin xin xem mẹ dương vô ấy cái Android rồi có IF frame sẽ chật bao dương cái nhé chứ dương gì vậy bà size ở bên kia mày nói dương ai set mạch size bán dương hiền mạch size ok dùng cho bán ý dạ chẳng như ai set size ở bên kia bán dương miền alignment ấy xin xin nhà này ai set alignment always center left chân tới top ok cái đá ok dạ chẳng như ai thời dương bàn này kênh sủa lấy bà chẳng như ai sẽ luôn anh của ban chân tới chẳng như mình tên dạ chẳng như ai duplicate screen máu nhưng đô screen tới hay dân có ai add image overlay ban đấy rồi có dùng trong miền screen chớn ô mà thà lấy như set 3D ok dùng miền 3D trong bàn lệ cái nào bài 3D che trong set bài 3D nhưng trong scale bia nhưng trong all round lấy round person cho admin frame nhưng ai thua round lại nâng bán ok nhưng ai set bia từ mấy để dùng cái thà nhé view là việc 3D hay chẳng những thứ mấy yep ok yeah hay dương ai set image overlay rồi dương ai add multiple screen band for example dương ai upload more ok dương upload more chân tới dương time frame time ấy chân tới cho ai show gì ở chớn này ai show gì chớn bán yep ok chọn đã mấy đã tới hay dùng như layer bởi dưới ốp mẹ này trong ai từ mốc từ khỏi ok dùng như layer bởi dương tiết đi layer yeah wait where's layer nè dương như layer tiết này ai set anh từ mốc từ khỏi anh từ lơ khỏi mấy tới các bạn này sẽ chật bởi dương ai set back front này xin xin dương ai thử template để dương select apply yep template để dương bên chất dương update đấy chọn bàn phần nát ok template này dương chủ chất dương vô 10 nâng màu ok chủ chất 10 nè ok bài chủ chất 10 nâng có chủ chất 10 nâng tại lưu đất khlang tí vậy ok chẳng dương ai time sẽ chết trong thấy mấy các bạn add image overlay xin nào này trong bàn background chỉ image ok có bán trong bàn gradient trong bàn solid color có bán sẽ chất hợp po đây nè đó đi chọn bán ok chân vi flexible mình đền chân nhung cái ta thu mới đi nào thì phải chỉ chủ chất chân dương có ai sale thu đừng tục đáy nào này export thu đừng bán dương ai sale ok lại ní mày chế ok đi some back some back dương scroll tích sorry yep chân như scroll tích dương ai export là nâng tục bàn nhé dương ai export video chỉ JSON rồi nè đấy có ai import video một mình bàn này thế chân dương save time bao dương mình tên chân dương ai yep mình dương dương môi này chứ đi project buồn đấy chân dương ai import cho một mình bàn nè project buồn bao giờ ok chẳng dương có ai export vi bàn đấy bởi xin bên này tóc ni export chứ cứ bia smart đừng dương exportแบบ select screen hay bởi dương chọn ship có bán bên đây bởi xin dương chọn trên này pay liền chứ dương có ai export bàn được cái ní tại này thấy thử make sure thầy dương create account anh ấy dương có miền plan đấy và đây bị just plan chẳng được nhóm plan unlimited chẳng ngay khỏi tới dương đừng ai
គិតរឿងគិតលុយគិតអីផ្សេងៗមែនតែឥឡូវគឺខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើដោយ free ហើយយើងឲ្យអ្នកនរគ្នា free មួយខែឬក៏3ខែអីចឹងទៅហើយឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយឲ្យជា feedback មិញថាតើ tool នេះវាមិនដែរមានអីត្រូវ improve អត់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនបាយបាយ